Доброе утро, уважаемые коллеги. Всех поздравляем с наступающим Новым годом, с открытием объектов. У нас 5-минутная готовность. 9 объектов сегодня открываем по всей республике. Большая просьба у нас по сценарию на доклад 2 минуты. Коллеги, прошу укладываться в этот тайминг, потому что все понимаем график Василия Сергеевича. Дальше. Будущее нашей страны и готовность инвестировать в будущее неоценима. Хочу поблагодарить руководство Горно-Алтайского района за помощь и поддержку в решении вопросов строительства. Слово предоставляется исполняющему обязанности главного врача государственного бюджетного учреждения Сунтарская центральная районная больница села Эльгай Сунтарского улуса Константину Владимировичу Павлову. Уважаемый Айцин Сергеевич, уважаемые гости торжества и коллектив, я приветствую вас от имени администрации и коллектива Сунтарской районной больницы. От всей души благодарны вам, всем работникам министерства, а также Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия, администрацию нашего района за реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения, инициированным нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Вот сегодня открывает новые двери наша врачебная амбулатория в селе Эльгай с площадью 700 квадратных метров и рассчитанный на 36 посещений в смену с дневным стационаром. Эльгайская врачебная амбулатория будет оказывать первичную медицинскую помощь, специализированную медицинскую помощь не только жителям села Эльгай, но и близлежащим 11 населенным пунктам. И она становится опорным пунктом для всех нас. Еще раз поздравляю наших коллег с открытием нового здания Эльгайской врачебной амбулатории. Желаю вам плодотворных работ, высоких достижений и крепкого здоровья. Желаю всем, но с наступающим Новым годом, поздравляю всех. Символическое открытие 9 объектов социальной инфраструктуры в Республике Саха-Якутия. Открытие объектов разрешается. Поздравляем всех с открытием новых объектов строительства в Республике Саха-Якутия. Камера включайте. Камера включайте. Сергей, что ли, нет, Alamayıkın sulamındanı ümmü külümüne, Jağınmanı bir duydulaştarbı, Rahtın çuvastanı ığırından kelbeyt ütümanı ılcıttarı.
Икетинча Сүйдүй Султан России президенті Владимир Путин көөлерит Здоровье Христовла национальный программа етінен Здоровье Христовланы бастықы сүйеғын саңырды тұскылынан Султанлығын элгейін күстатығар бар 11 нехлеген олық доқторын здоровьяларын харыстыр Республика bir улахан кырджағас нехлегер Хастасыллақ тұрорсын кенде Султанлығын бачотта холықтауғы СССР здоровьетін Христовлын тұйгына Почет знака орден кавалера Семен Семенович Яковлев атынан врачебная амбулатория ахыллары үйрілер күне үмітінен күнді бар жаммут. Айсен Сергеевич Николаев кені куяр сетімінен үйрілер түгімітігер күттіста. Аркадий Геннадьевич Самойлов Султанлығын главный бранный эбеннен толырочу. Константин Владимирович Павлов. Семен Семенович Яковлев атынан врачебная амбулатория себедисея Светлана Пантелеймоновна Кадавулова. İççileri duyumları. Ağabeyim içi de bir cıgıdı katan timiyetten kırgınatan. Ali otun umatın oğunlarına. Silik aniye doydum argıttan değinnek ayım yonun abirava buğdut an okan doyan egem degeni yergilek ümmitiger güsseniye uğan hirdegi hirek hiççiler bin yerdik mege on hattı gastarım çuvahandan gelir keskilge ütüyürüt öttün hürmetim ükten yürelerdik perinem Uhuktan gördürgün kaça
öbürge baraksan. Üyetin tukkari cegelbet. Ödük. Tuttunuların, etilerin, algısların. Üye her dikmine hallan üddüger hüccar. Ulu ayılar gıttetenge ayı olan arga hütten tehinak. Bu aracılar oğulura. Ege öbügeler bit bol vakit. Ünger sükter künge, yürüyle tekemlerge, endiyeki üstte kanıhan, örgöydük yüenünden komultabıdınla kol burga, ege demle jagat. Onun ağlıbıtım içitinden yakağa bugün, cevu üst doydunu, ağlara doydunu, orta doydunu, üye doydunu, ıtarar, algıstır, arçılır, gördüğür, ağıttahır kümütüger. Ya bu ütük ölügeler bitiger. Ona ağlara doyduğa, barıdağını, kovagan bol batallar, üçüvey, öydağ sanalağ, eniye, o orta doydu diyekke, ütüyönden kanı olur, uğan ütçeler bitiger. Eyyağa sıt sımartaharamın, kentik muntuk hıttarı ümitalan arabın. Ya bu ortada yürüyütüger acayip maktarağından takıman kuğandan kılgalaman ben eyyaağlıdınamın sıkkı sımartın. Üyeher dikmene kallan üddüger olurar. Dünyahıntan aydarılağa kağalıvudum iççitinden üye eyyağa. Orta cögöy oda ülpüt, sığyıllar sellak, kuyar kuturuktaq, ürün sılgım serinen, ayak tutan sıt sımarta arabın. Üyeğen gidettüger, allara gidettüger, ortada da düddü var. Uykulaq, oluğu düştədin diyen arçalanna kop oldun. Ya. Ağlıdın baraksan, tıbbınılınanın, sübebiden kolbağımın, argahıttan tehine kayı kanan maktarına kırırgan Allah, kök sütten könteste künuhun kömiskirge, bu bolcaktağ, ayı jete arılan, üyetten ürgürür gülbetin diyen köddehen, Allarattan argırar gıybatın diyen attahan, Dünyaya ağlıdımdan üye, eygi barışçılar bitiger, ayak tutan. Ayaktağım saybata ayaktağ alacığından akbıt sirin tuğumun sitiremmit emye, yürüyütüm lesten bugün, gördüğün attan ayak tutan arabit. Mürköt, mürcabıdık, katan demiriye. Örgöy bütün üddetiz, sana bıdın kühüt. Sapakar bıt, sana bıt kıytanın. İnyer yan turanıktan bu bugün. Anağın kelbet, algısta kömmüt. Yehawayan taksiydigar. Ortada bıtı gühinen, bihigine kihigımmıt. İkkataktağı algıhınan alkıybıt. Ortadaydını oçurun boçurun könner sahatabıt, bileğine könner saturar. Könnerge de turdağa, cebu analık çönkotun, siriye baraksan, bihigini hilis bitin mutuk putun, şeydereddik simen, lababıtın, namçılan, üyehacıp çalnu gayki istetin annenan, ce silgilen, kündeki kanihan bugün, bastaki yürüyle akınıver. Ottan bu havalanmıt, Yeşilbet huktan kündiyeki erkiyen ja tığlamnan huktar kemiger roğuna baccan kahan diye bir kurduk yürüyübet örgüyat olunna bugün kümmet uhur taskı diye ki kanyar siri yakotun huktar managa kına iyan aktan aradiyan ottan bege uğu vajdar bet albet atlarından atlanan hakalar bet öbürgeler bir paraksat taraftan tuak diyen aradiyan atıl kitapita bulu onan algınan kan
Ondan bugün bir o ayı olarına bir arçılır, karanlır, komiskür, duruviyetin könnerer, duruğun ilbiyer, üyeğini iççilerden, anılardan, barlardan sildeği. En jar bantetgah, yine kola burdağ, kolum tammet iççitin, enigin bırçılıdı, katandır yine, ayak tutammet. Bu iyirak sanalak, ütüyeken beylak, manı, ütüye dalbar kotumun, ya oluğun siligin bullarının iyaka kamalas, ütüye maygınan erkeği, yer katiyen, bu tergehem içitin tiyelgacın kotunu, jiyem içite yergacın basılan kotunu, ya oluktan, alttan sergi annıllan, tığır bılır gıttan, üst sakı yödü yoğutten, uygulağı kulak putlu hadiyen, bu kençer içat, keler keme, ütüye öttün energiyden diyen, etesiğine çerdik buldun diyen, sanır sanata, ödgüröye, üye ördük ayıları kıtta tenge, onu kıtta bir gahıcar, öbürler bir parasattar sitimin sitimliği kolbuğu bu korgata durar, fehimitin tengnen biri durar, kontes bütün bu korgatar mucuratar, bu Allah'a baram diyen biçide, yergacın kotun, ya en boğan. Onan manna üledir, jonları tuğvar suyları kadar düğünleri günleri tübükte öyleler, sadaqanı havkana bara durara buğu, andaydı üddünen attanca bu kehe oloğa diyen, üyehe doydunu kıtta, allara doydunu kıtta, yesten hen orta doydutan diyen oluqsi gut doyduta en boğan. Onanca bu ikkatak oloğun tuqqarı, osudda oloğu ovardanan inne kengen oloror oloğu orta doyduga ovardanan uhurun tuğar üleliği hiccar ütüyekan mağanı davvar kotukları anyalları diyen atıllar jo olar butun eniye bu sırt sımarta haramın ehine avhan bulguri yerinen kemte kotunan sir sıtınan jo ona öbügeler berehiye kala maqtal butun taptal butun bildiren katan makor katabağınan gündülerden buldun sırt sımarta haranı tansa cignattım öbügeler bir baraksatlar sitimmetin ere bıhıman oğlar bir baraksatları gören karayan arangatçılığı hıccım diyen atastan gıddastan buldun ya iki kennetten otan saka baraksan bılır gıttan korkor muastağı koyunlaran yol sakalar bilgin oktan ol güyennenen karallan güzellen uğruna kurup kurduk manna hakatılı baraksan sayda bilinen keskillenen bu anda düdünen takkan erer kemiger dildi eniye kenge hakalgı büt sanabıt salalının yolla sorguba uhun estidan üyelerim ordur ilehik yürektak bililak çuvalan öbüge biliyetini hoğunlaran ol unnullan urulla hıppıt ey sana hoklarında hubar duruyabıt sevgiyen etergıdılı otum ustaf mora bir yere görünen durar sevgit yitmaz kudduk seni tuttun Rüyünen takka durarın yurguhun kurduk, noğahan kençerik çattar bıt sılayı, ıratardıhan gün diye kuhu durdunlar. Ja onu kini jahayan bire uğrar yürektanan anan kalbet. Anyalar bu paraksattar, idon kalattak, ıvar sükter siddağı, idvekan içileri kıtta bilkevleri kanlı hiccar. Oğların paraksattar. Bu ehege yürüyle kılmet. Bu bılır gıttan akıbbet, tergaya ve yüeskenten iyen, suğalanlı guttan dağını, yüet sakanı tebet, üdüveken yestetigar kırdalıgar, uğu doydu orbatıgar. Bılır gıttan manna bağları da üdüveken üdüvete, siyeddek manavak bastınlara. Tören yüesken aspesiligar jabu eryakağa, bir kiin oranlar, eryaka
Biyaga ayıge jonu var. Bardılar abralla sul ahıllar. Bu Allah'ta içilenne Algıstanna Wana o parulaga tiyer jolu sorguno sitihine anan bakardagam bolon. Dom. Arilan sierden kötevan sirdagi içiler bin ketari sileskidin görgötavin Bege üye anyıldan takıbıt anıgılı hanan nöyünen sitere tanıldıbıt oğuldıbıt jebit içinde jeggerjin baskılan kotunu ya siteren olokta sirin bullaramıt diniyakaga anamıt ya bu ırakkara ığıllar kırılır kımız pütüddütten ünde sanatın tabayallar bütlüyen Uruy tosco, üyeler tutulur ağlarına, yedinolo, üyeler tuttan, yedi kuzurga, tanrılarına, arasçı kılıyorsun. Cevapta, sanacıyla sakalıylarının ayılar onda anıgımı yetişene kıvırtinen, barjon çöltürüp tahbolargar algız edilinler. Саңа амбулатория күлүүнүн туттарырга тыл бериллер, Северо-Восток, строй дизайн харчатаммыт, эппитнестах тилите прорабыгар, Варламов Андрей Леонидовичка. Күндүз доброворун, бул юлякына лебе пиннен бул бүлүгү көмүлган тутарбар, Светланадын телефонуна. Сүйүллах күнүнө бул уже этибитин курдук президент Путин популярный национальный проекта Үскөлага кирен Эльдар Хаммат Айсен Сергеевич Николаев Үскөйөн министр бүт Үскөлөлөһөн эми Николаевна бу бүгүн бу объект аралыгына Табилен тураран курдук объект араларыгар курутун бугара моментна баалар эти моменттары биги бу түккенлик баарыппыт но мен верерим ден бу бүгүн сака сенин дүнен эргери врачебная амбулаторията именно хаңа тутулуу объекттартан именно врачебная амбулаторията хаңу бакан объект болду. Ол курдук бу объектка хаңа медицинское оборудование, барата хаңа мебель, конечно, биги медицинский персонал бытыгар улахан көмө болду. Бу үйрүлөх күнүнөн туганан мен боллагана бу заведующийга коллегалар бар, ким балыга главный барагар барагатыгар багырым эти үйлөгат үрүттүк ситигини. Бу үйлөгат күлен, үйлерен, шугай мучулет таханастырыйлак келен, бу биги эпиттерин курду бу алгылар келме эпиттерин курду эги үрүн аanya быдынан бу сакабыт сирин жонун дорометин тугуна үйлелеңи үттүк ситигиге тиге китиге. Onlar gelen her sana yolundan gündü doktor
Bağırıma dahi xaciye kettiğer, oğul tutugar, siyenler kettiğer, bara kettiğer, kıtanak durubiyanı, emet öyle kettiğer sitihini, человеком, семейного благополучия, счастья, ну и, конечно же, бодрости духа. Он себепте ренер санатчылар. Энергетикер, судьялар, Сунтарлуга муниципалитет ибалыгыны бастығы собаячытыгар Павел Анатольевич Григорьевка. Bütün günden vasıflar gelmelerin olup tahtıral, katıkmanı gırcıtlar. Bu объект bugün kitle, bu bastıdan duran bu bir kurda ürlak gün, bu bargıtlar da devin, bu hangi врачебный лаборатория olmaktan 700 kvadratный metrede. Bu bilek gün ровно 2 yıl anırat tüge, 2 yılga 26 декабря госконтракт бартамыда, Северо-Восток строй дизайнде, исполнение это было билегер орденета, он тодан тихар килдерде, оны кара қалбыттары ветеринарилляппет. Bu kugaz bilemeden tuttu, 2 yıl егер проект omururdu, onu проект экспертизадан ağırtadı, onu bu tutan bitirdi. Питтен kurdu basın sıvayana Bulgar'ın Avgust vaxtı günü Aysin Sergeyevich bәті көрәді бide. Ondan Bulgar'ın köyün bardın tüheremarın bahas kıtırlarını kildirdiler. Bu iki stas cevip olur. Gevip nehedeger bastık oskolu. Oskolu tutulduğu da 10 yıl oldu. Ondan bu bihi balığı alıp gitti. Ondan bu hangi diyekki bihi barı şöyle gülülemin Nehirlik bu da vaxtı aktırıdır oygaların görünenlere gerçekten şöyle bir ek bulu diye. Ona bargıtın arada değil. Naradlıkı торжественный часка arada lehbet. İlk bakımı sana tutulduğun aspatın kelle. Сахабыт сиригер кескиллер тутулар бара тураллар. Сылтан сыл дойдубут улам аныгылы, кихалороругар үлелиригер табыгастах болан ихер. Бихигел гейлер сахабыт сирин йылдар хада Айсен Сергеевич Николаевка мақтанын туран. Инникитин да норотун дорубетін қарыстабылыгар кескиллер үлелері бар жоммуттуугар тухалы туруқтар аген эренеребет. Билген ыдык баныгыл жыттар бұтын, кырылы күйне сылжары кыбығынан, арыла халажынан аяқ тұтабы. Alamat mı var yine? Selamat.
Аламай күн сыламанан, үрмүт күн күлүмүнөн жоғылманы бир дөйгілақтарды. Ирактан, Ирастан, Ирактан келбек, өтеманы елдіктер. Өйткі түнінче үргі үс сұлтан, Россия президенті Владимир Путин тоғыларып, Дороге қарыстығыла национальный программа етінен, Дороге қарыстығылын бастықы сүйеғын саңапты тұскылынан, Сонтар оғын әлгәй ұстатығар бар, 11 нәйнеген олықтақтырын Дорогелерін қарыстыр, республика бір ұлаған, кірдағас нәйнегер қастасылла тұрорсын кәнне, Сонтар оғын бөтетта олықтағы, СССР Дорогелерін қарыстағын түйгіна, Бочосынага орден өкке төбілді кавалера, Дороге қарыстағылығар, әңкелі соқ 6 сыл лөләбітті фельдшера, Сақалаттан бастықы иннеет Семен Семенович Яковлев атынан әлгәйге врачебный саң амбулатория ағылып, өрілі күні тос қойбытынан күнді бар жоммыз. Бүгінгі өрілі үмітіге Сақа Республикатын елдер қана Айсен Сергеевич Николаев бұғасетіменен күтінна. Сақабыт сирегер саңа 9 объекттары аста. Врачебный амбулатория ұдаға кері өрілі түгенігер ағай күнін бентіні бұстылар. Сонтар ұға муниципальный терге бағалығын бастықы солбиячта Павел Анатольевич Григорьев, Сақа Республикатын Дороге қарыстабылын министрін бастықы солбиячта Сергин Дмитрий Дмитриевич. Сонтар ұғын главный бран әбәйінен толыратчу Константин Владимирович Павлов, Семен Семенович Яковлев атынан врачебный амбулатория хебекция Светлана Пантелеймоновна Конабулова. Елдер қамыт саңа тұтубытын аспытын кәнне, Сақалы сиери туамы тухайта, Сақа Республикатын культуратын туйгуна, Сунтар уғын уанна түбен ехелеген ұтық олықтауға алғыстет Евсеев Михаил Михайлович Курахай Михайлов. Салғы саңа амбулатория күлігін тұттақта инициированным нашим президентом Владимиром Владимировичем. Салғы саңа амбулатория күлігін тұттақта Северо-Восток строй дизайн ачықтамық эппетестер директоры прорава Варламов Андрей Леонидович. Бүгінгі өрілі күнге күттіні аландар Сонтар ұғын ағабағылға Григорьев Анатолий Васильевич. Сақа Республикатын Дороге қарыстығылын министрін бастығы солбиячта Сергин Дмитрий Дмитриевич. Сонтар ұғын бағылығын бастығы солбиячта
Павел Анатольевич Григорьев, Сунтарову главный бран Эбайнен Таврачу Константин Владимирович Павлов, Балыга Тутутун генеральный подрядчига Северо-Восток стройдизайн Качактамыт Эппетнесте общества директора Иван Бакрамевич Сахаров. Эбиек бастакы тулланнават туланын былырын Атыржағыйгар Элдерқан Айсен Николаев Туспейтнен келен түйербіді. Балыға тұтутугар республика бюджеттен көпкөрүнен улақан тұту ланамын күнігер ұйғар сирге сетті. Күстәк көмекі жүйе үкет мүнтері ағалар. Национальный проектдан сағаты программатынан олықы келді. Олық бұтсайдыға. Ковидтан жөнөмүтө республикалык бир хамайкара манда брастар бу түтөлөрө хөббә булган олен ишрактан бу яхаме мактана көбүллә. Онда көбәргә тәгәрә җәйдән вә хәрәкәт багырында Боровой болын, Велҗиман, отто кратык турыла тақытта брастар бу төрбәлек ага җага әмтәдиннәр нурияты тәндер билбә. Җавы хакыны кытаны күп партияләр бар. Üçüncü seviyet baştakı kullanılarak kullanılan bunun Atırcağı'yla Elderkan Aysin Nikolayev Tuspeyt'den gelen geldiler. Ütü kurduk sakabıt sirgeri keskiller tutuları bara turanlar. Sılttan sıl doydubut ulan anıgılı kiheogrorgar üleligere tabıgastaq bolan yer. Беги эргейлер Сақабыт сирин Элдеркана Айсен Сергеевич Николаев камақтан туран эннекитин да норотун доробетін қарыстабылыгар кескилләүнелері бар жомуттугар туалы турдундар. Саңа әбиеге олоққа киллериге үлелеспет бары үлехеттерге республикабыт уанна улуспут нехелеппит туан нақсалатталаргар барқа мақталпытын тердебет.
Бүгүнкү үртүгөйлө өрөбөйдө күнүгери кыттыны ылаллар. Сунтарлуун ага багылга Григорьев Анатолий Васильевич. Сака республикатын дорогия карыстабылын министрин Востокко Солбиячта Сергин Дмитрий Дмитриевич. Сунтарлуун багылгын Востокко Солбиячта Павел Анатольевич Григорьев. Султанын главный бран эбенен толорочу Константин Владимирович Павлов. Балыга тутутун генеральный подрядчига Северо-Восток стройдизайн Качактамыт эппетнестер общества директора Иван Макаремьевич Сахаров. Элгейи участоктагы балыгытын историятын быйын сегетен. Сери кабинеттен олог оннун булан жон олого топсан нехилени аксана сылттан сыл эбилден испите. Олегин нехилени дробиятын карыстагынга сыстыганна кырылары суоңурорго үлени күйүрттер топсарар сорук турбута. 1912 жылларга балаган ыйын 17 күнүгер Элгей селенетигер 15 койкалар участоктагы балыга агылырда. Балыга коро, толон, күйкей, кутана, күндейин электерин эме көрөрө истере. Участоктагы балыга Востокко брагынан Саратовтагы медицинский институту тербет Захаров Анатолий Владимировичтен Муча уала үлелі кәлбіді. Кенеқі көміліғатчыларынан Пешеттер, Попова Мария Павловна, Платонов Петр Федорович, Акушерка Михайлова Евдокия Гаврилевна, Хестереннен Жиркова Антонина Константиновна, Григорьева Кристина Федоровна, оннада ататтар үлелерттері. Отчыларға аналы медицинскай үйрақтақ сестерелер суақтыра. Олоқтақ медиктар саңа сколаны бітәрбет, әлер кіргіттері медсестра кетігер ұғыян үйретен сестереннен үйретелдері. Элгей совхоз күйіған істағын айы, Жүгастағы бөйліктеттен Джон көхін кейріте әлбен, оғы түрәуіне әбілден, Элгей хеденеті кеңен, нехленені әмтирге ұсқа еделер специалист врастар надалара олық ердебілі болбыда. Шокотова Нина Максимовна Турсан 35 койкала участоктағы балыға боларын сетіспіді. Элгей хоппос директора Семен Максимович Журавлев улақан саңа балығаны тұттарбыда. Урокку колқос тұтан бербет сытан әмтенер станционар амбулатория болбыда. Балыға койката элбән ыштата әме әбілді біті. 1911 жылларға участковай балыға әбі туберкулезный кабинет ағылыбыда. Онна туберкулез вершинан Дорофеева Александра Федоровна анамыда. Эти сылларға балыға физия кабинет ағылыбыда. Онна Юкустайға баран физия кабинет сестеретін курсылар үйерінен физия кабинет сестереттен Евсеева Капиталина Александровна үделерді. 1910 сыллаққа Элгейдағы топ санаторий Сунтар топ диспансерлер қолбаған саңа отделение бар болбыда. Манна топ вирашта оғылыру гәбіз плюс-минустақ өріқтері кітті контакттары оғылыру көптілдері. Физия педиатрынан Сергеева Валентина Михайловна анамыда. Ол құрдық Сунтар районын бары участоктарыттан оғылыр келен әмтенер қықтамыттыра туғынан оғы отделениета бар болбыда. Балыға лаборатория кеңен, икки лаборант Яковлева Дарья Матвеевна, Платонов Петр Федорович үлелер болбыттыра. Эби санитарный фельдшер штата көрілбіті, фельдшер веріқтар Илларионов Михаил Петрович үлелерді. 1991 сылттан оғы молочный кухнята бар болбыта. Пестерінен Дорофеева Александра Федоровна, Анитарканнан Спиридонова Мария Ивановна үлелерді. Кухня ағылан оғылар күннеті өрін ағынан қатшылдар болбыттыра. Өрі кен тұтта ақтабыт, саныбыт,
ырсылдарга, элгәйе учасковой балыгытыгар өтüе соғыстақ түк үлеләбіт bir иделәқтар бітінен Доробия қарыстығылын ветерана Валентина Михайловна Сергеева, гинеколог врач Нина Максимовна Шоконова, хирург Томисирила Петр Михайлович Данилов, терапевт үрдік категориялық врачтар Тамара Сафроновна Данилова, Зоя Тимофеевна Иванова, Людмила Егоровна Павлова, Антонина Николаевна Гаврилева, Владимир Кузьмич Иванов, Сергей Алексеевич Васильев, Архангельская Елена Константиновна, педиатр Крастер, Доробия Карставрон Тюльбинара, Матрена Гаврилевна Иванова, Мария Васильевна Егорова, Марта Семеновна Герасимова, Екатерина Спартаковна Абакумова, Белеген Үлем Светлана Пантелеймоновна Конопулова, Уаннада Адыттар Белергер, Бернилер Үрім Қалатта Анилар Бұт Боландар. Үкі түнча ғыллаққа әлгәйі участақтағы балығаттығар фешер, РСФСР Доробия қарыстабылын түйгіна, Бочот сынага орден, үкі түгілдақ кавалера Сунтар районын Бочотта ғылықтағы Семен Семенович Яковлев ата әңерінді біті. Бүгүнкү үрдүк үрүнен эгаделерге тыл берилер. Саха Республикатын Доробия Карыстабылын министрин бастагы солкуячыта Сергин Дмитрий Дмитриевичка. Тюринен Бастабуллах, Михаил Тохтро. Добрый день, уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые жители села Эргяи, дорогие коллеги, глубоко уважаемые ветераны. Сегодня мы собрались действительно на очень радостное событие. Открывается новая врачебная амбулатория, которая будет обеспечивать всем необходимым наших жителей, нашего действительно богатого истории села Эргяи. Сегодня, как мы видели в ролике, мы вспоминаем наших ветеранов и тех, кто стоял у истоков развития здравоохранения в целом Сунтарского улуса. Дорогие друзья, я от лица Министерства здравоохранения, от себя лично, от всей души вас всех поздравляю. В общем и целом необходимо отметить, что вот за последние несколько лет в здравоохранении в целом идет большой прорыв развития. Строится большое количество социальных объектов именно в области здравоохранения. Это мощные центры, как кардиоцентр, это онкологический центр. У нас в арктической зоне строятся современные больничные комплексы. И это, конечно, благодаря поддержке президента нашей страны Владимира Владимировича Путина в рамках реализации национальных проектов здравоохранения, модернизации первичного звена здравоохранения. Это большой труд нашего Илдархана Исения Сергеевича Николаева. Это наш общий труд. Я хочу отметить, что врачебная амбулатория стала поистине народной. Здесь участвовали все. Поэтому отдельная благодарность, конечно, главе района,
Анатолий Васильевич, вам низкий поклон. Я знаю, что вы все время контролировали данную ситуацию, участвовали в контроле, и этого, конечно, многого стоит. Большая благодарность коллективу Эльсгайской врачебной амбулатории, которые тоже от всей души переживали. За каждую, как говорится, кисточку, за каждую уголок, за каждый, как говорится, и потолок, и так далее, за мелочи, и так далее, большое переживание. Я уверен, что когда наша врачебная амбулатория заработает в полном объеме, мы, конечно же, получим благодарность. Самое главное для нас, для медиков, это важно, благодарность наших пациентов. Дорогие друзья, сегодня, в завершении 2024 года, мы, конечно же, еще раз напомню, вспомним всех тех, кто стоял у истоков развития здравоохранения, но и наградим тех наших лидеров, наших звезд, которые достигли определенных высот своей профессиональной деятельности. Но и перед вами, дорогие коллеги, стоят очень амбициозные цели и задачи на 2025 год. Поэтому я пожелаю в новом году, чтобы у вас все намеченные планы сбылись. А вам и вашим близким, дорогие жители села Эльгая, дорогие коллеги, хочу пожелать крепкого здоровья и бодрости духа. Спасибо. За заслуги в области здравоохранения, вклад в социально-экономическое развитие республики, активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд присвоит почетное звание заслуженный врач республики Саха-Якутия Алексеевой Светлане Савичне, заведующей терапевтическим отделением, врачу-терапевту государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия Сунтарская центральная районная больница. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и в связи с вводом нового здания Эльгайской врачебной амбулатории нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия» награждается Захарова Людмила Семеновна, старшая медсестра Эльгайской врачебной амбулатории имени Семена Семеновича Яковлева. Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия» награждается Иванова Айталина Давыдовна, медицинская сестра Эльгайской врачебной амбулатории, член Ассоциации медсестер, активистка общества матери России. Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия» награждается Андреев Валерий Федорович, рентген-лаборант Эльгайской врачебной амбулатории. Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия» награждается Петров Александр Юрьевич, фельдшер Эльгайской врачебной амбулатории. Нагрудным знаком «Отличник
помощник здравоохранения Республики Саха-Якутия награждается Мартынова Зоя Спартаковна, медицинская сестра Эльганской врачебной амбулатории, председатель правкома, депутат наследственного совета депутатов сельского поселения Эльганский наслед. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и в связи с вводом нового здания Эльгайской врачебной амбулатории наградить почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия Антонову Прасковью Николаевну, врача-педиатра участкового Эльгайской врачебной амбулатории. Благодарственным письмом Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия награждается Гуляева Ксения Николаевна, палатная медсестра Эльгайской врачебной амбулатории, член Ассоциации медицинских сестер. Благодарственным письмом Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия награждается Данилова Евгения Сергеевна, младшая медсестра полковник Завальными. Благодарственным письмом Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия награждается Захарова Дарья Викторовна, уборщик служебных помещений Эльгайской врачебной амбулатории. За заслуги в области здравоохранения, многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и большой вклад в развитие здравоохранения Сунтарского улуса присвоить звание почетный ветеран здравоохранения Республики Саха-Якутия Дмитриевой Зинаиде Семеновне, ветерану Эльгайской врачебной амбулатории. Sanabagına ağırları yönlendirdi. Örtük nelaları tutbot, ürün kalatak, anılattın, eğerden duranı, öğü üstün kehile, kellileri doğan Anita Trafimaktır.
Петр Михайлович Данилов, терапевт ürtük категория алак врач Тамара Сафроновна Данилова, Сергистра Анитовна, күнді бүтеттірі Долан Трофимовтар. Мақтар, бәтчеген бітче, айындатар күнгінатан кел бітче, үсі би, үлені ұлық бұл, бүгінді үтіөкен, қасты ғылға білді болар, тәрәхем болар бұл, балыға әге өтеріптен хабыссана, балыға тұтылуан жа үліға кейлері, бәрімін әжел бата. Жа онан де бұл үшіге тәрәхемге қайрандан үшіге ең жағатта ғырға, ұлан ұқтақтен хана кейлен тұран, Учитывая Мария Сергеевна Семенова мелодиятыгар, Макар Харатылларыгар, үчүгө енден үрөнү бейдолурутугар, болгоюна баран истеке дегенигер абыт. Барыста. Şahsın silten, evlere dehgen, teryehi tüyüyen, çekeriyen, çürüyün, diyen elleri tüyün, üzüleye, yeme çöberden,
сиргер орто дойлуулогун үрүтүн билери кихи болан келбит жон самай күндүктен күндүбүт доробиябыт болар. Эра белирге тыл берилер Сунтарлугун агабалыгар Григорьев Анатолий Васильевичка. Кыдыкманы элгене элеген олоктоктора Кыдыкталлах Дмитрий Дмитриевич сонда бүгүнгү үйрүлэх күнгө Ирактан, Чугастан ыңырлан келбет йолжуттар. Эгини бука баргатын бүгүнгү чакчы үйрүлэх күнүнөн өр кетехилэх, турорсуулах элгеге врачебный амбулатория агыллар күннен Сунтарлуун жонун чекетин атыттан Сунтарлуун жахалтатын атыттан, Сунтарлуун депутаттарын себедин атыттан, туз бямаппыттан идейдік іштіңдік әрделейбін. Беге түгенен туғанан мақтандылар бүтін, әтияқ бүтін бағарабыт. Дойдуыт президентігер Владимир Путинға. Кені көғіләңінен национальный проекттар, федеральный программалар олыққа кейленлер күннете сыллаты беге олық бұттықпыса. Ол кені көғіләбіт программатынан бүгін беге әлгәбітігер жон дұройбетін тұпсарғар аналлар врачебный амбулатория күнселін көрді. Өйдіуіз атаja бұлырын атып жағайын мұхәттіс күнігер беге Илдар Хамыд Айсен Сергеевич келен көміш сывайытын түйерен бақымда. Оны да бәйтін контролгарылан бұл көміш сывайы түйен тұтуыта сағаланан бұйыл жақчы үліға кейлен өрігі түгіс болды. Оның түгінен түгінен беге Айсен Сергеевич бұтығар, Илдар Хамыдығар мақтана тұстақпын тұту министерство етігер мақтанабыд. Онна Доробия Қарыстабылын министерство етігер мақтанабыд. Лена Николаевна мақтанабыд, Дмитрий Дмитриевичка мақтанабыд. Жоғанаттан тұтақшыларға беге кендеге сүгірейі мақтанабыд. Онда да манна сүйдік көппіт. Ота да күн бүгінгеділі долгуян кәтәхән сүйдік көппіт кейтер. Павел Анатольевичка мақтанабыд. Онда да әлгәйі Турулы әттенігер мақтанабыд. Киндер олық торы тұтбаққа, әйені мейіне дешпәкке, бәйлерін, жейлерін күрдік сананлар. Олық ішчіріктәріттен келен күн бүгінген олатыда бұл балығы үліға кейдегер сүйе көтәхәттілер күшкеме болдылар. Онда түгенен туғанан мақтанабын бұл Султардағы балығы коллективер Антон Николаевичка, онда бұл хаңа главный браска Константин Владимировичка киннелле хеттеригер, киннелле букабары сүйрен көтен отаде бұл жевит ровны билеметигер үліға кейтті. Отаде бүгінгі көммет үйріте ден отаде аңардаш әлгейін хелеген әлі үйріте болмады. Бұл больничный врачебный амбулаториядан туғанылдар бұл еткен сытар нехелеттер. Киннер еме үйрілері үлләстелілер. Отаде өйдеуіт бұл модернизация, дорога хастыл модернизацияты болбыты төхілі ақманды да беге аймамыт бұты. Төхілі жақчы тұрырсу өтім тұрырсу бұты. Төхілі оғын салалы ақчанлар кәлбеттерігер беге манда да әтей бөтін әтім меппіті. Ота да келін ота да бәйтен онның әрі болан әрі дектінады. Та беге бігбәппет әлбақ болу, оның та беге ұлылар даны сотан кәбіштілер жа едікдібіт. Бұл демет бейманнатын жа долгую. Ота жа шөптақ, нәжілене долгуя шөптақ боларады. Оната жа бұчақчы модернизация кейлен, бұл бұтты бүгін сөй байы балыға жаға кейді. Аны тұран оборудованиянан білінге иддебелге петтері долнена қатшылдан әрелдер, техниканнан қатшылдан әрелдер. Оната жа атын әлектерге өтерудінен бұл балыға тұту да бар-батақ өлімен бар-батақ шетдергер фельдшерская, кушерская пулынар тұтылдан кейіпділер. Оны да білінге олақ иддебелгер эппеттер тұтулар тұтылдан нәлдереттен бейгі ол сөйлебеді. Бұл намат кәнім бір рақаттар бағылар, оныптан бары
пиге тутухан бу яракаттары тортар гүлери канада чакчы самый төкүндүттен күндү кихи дробията бола. Онотон же бу дробиябытын эмтирге болбакка эддеттен шерети үледен ытан карыштырга букавар электинна. Сонотон же бүгүнкү күнгө ото же этек тустаапыт. Төһө даганы дойдуднан экономический санкциялар кийинен экономикабыт тон араш дойдулар бу санкциялар кийинен чакчы экономика булхан суулар тарсты. Ол гына манан же биги дойдубут президент Владимир Путин сөттөк кайышканынан полиция сөттөк политиканы ытан чакчы бу ырханы биги оксуны бакка тылжа. Яны тек канада ол туулан көстөрүлдү. Ол национальный проекттарынан итетен арбытып федеральный программаларынан ул сөтбак төһө дагы ярхан кем болду биги тутулар бар туралды. Колобура аңардаш сунтарлуугар быйыл бигега 11 в одной объектах. Он на общую кемдерге манды болмады. Онотон этек тустахбыт, ото биреметиге биягытын дивидендне атыбыт, эти пандемия болууннен келер дивидендне сөккө туганан, онотон проекттарга качубан, уган бу экспертизетин ыттаран белем документтердак боламыт бу программаларга кийбит. Ол тухата тоже билген көстөн келди. Элбек объекттер килдерен эле. Ол курдук бүгүн Айшин Сергеевич Дархан бу куясин тисетиминнеге элгеге врачебный амбулатория арында биги сунтабыт абага төлбетигер культурно-спортивный кинарында. Бүгүн оттон 9 объекттарында сахан юридинен олордон 2 сунта улугар арыйылына. Таганы тагынан иллера күн кемеха мартөлгө спортивный кин арыдыбыт, спортзал арыдыбыт. Агай конуктагата кадаңга спортивный зал арыдыбыт. Тавыл кудук сотортагы да ме күкейге карбак туруктак желеттен жолу көрүү программасынан вебсайт жөнүндө билбейт. Вебсайт мандагы кырдакка 5 карбак туруктак желеттен көрүү программасынан 5 жени элбек квартиралар жөнүндө тахбет, сорон келдебит, форум бүкүнлөргө келдерекбит. Онна 5 спортивный объекттер. Төрдүн келдебит, бар анбастан быйыл сыл сагаланы тегер хейен эхлеге келдебит. Онна этетен харпытын кодук кадан эхлеге келдебит. Элерекин март бөлгө монда бүгүн султан эхлеге келдебит. Онтон сотору кеминен де кетехиле бассейни төлөга кийдига. Сонан этендик үлелер бар тураларынан беги түрдө жакчы мактанабыт, онда мактанабыт бу нелек баһалыктарга, нелек саламтатыга, специалисттерге мактанабыт кинерден биреметигер чөптөк документи толоран. Жакчы этбек ки ситимдак үлеттен бу тутулар женден таксылдан. Онан эхеке букаварыктер мактанабыт, ондан же букаварыктер сүгүребит. Сонан же бу бүгүнгү өрүлөк мен улус чөптүм, долгуйдум. Чакчы Доровия Харстал министерствете биреметигер доннорун сөптөк доннорун өттөн наградаларды нагара сөктү. Ону сетбак ки бу үдүк трибунаттан министр баштакы хоббиячыттан награда албытчоннору бу кабарытын итиетик истеңден эрателени болуна. Эйнеге туран өссө даганы элбек буландар балдар онотон бары бирге келдерек кайын, онна бу кабарытын Кедер сагадылынан итиетикстен эрателебин бары дорогой болуп кайын, она самай главное. Эдин сени бүттүн элбеттер бит дойдуларга түргенлик дорогой эрдилмегенлиндер. Үннеген туран ягатта сургу онда семей велекотун туттарабынын көмүллән элгее дехелеген эдер салаячытыга бахалык эбеһенен толорачыты Аркадий Геннадьевичка туттарабынын көмүллән. Семен Семенович Яковлев элгее бутуна болтуретин бу кийбиттен хеваттан кыра эмес сертификатын туттарабын. За вклад в социально-экономическое развитие Сунтанского улуса Беленен наградаланар Канабурова Светлана Пантелеймоновна, Семен Семенович Яковлев атынан Элгей врачебной амбулаториятын директора.
Сунтарлуғын бағылығын грамотатынан наградаланар Ефримова Галина Васильевна, Эльгейтары врачебная амбулатория акушерката. Сунтарлуғын бағылығын грамотатынан наградаланар Филиппова Аграфена Гаврилевна, оба медсестрата. Сунтарлуғын бағылығын грамотатынан наградаланар Игнатьева Виктория Васильевна, ЛГИ врачебная амбулатория медсестрата. За вклад в развитие здравоохранения Сунтарского улуса Белетут Тарутлар Канабулов Руслан Тагахоевичка, Эльгейтары врачебная амбулатория ветеринария. За вклад в развитие здравоохранения Сунтарского улуса Белетут Тарутлар Вера Никифоровна, Юлия ветеринария, Российская Федерация, почеттан донорlar. За вклад в развитие здравоохранения Сунтарского улуса Белетут Тарутлар Николаева Надежда Горовнова, Поварнан Өрсел Юлия ветеринария. За вклад в развитие здравоохранения Сунтарского улуса Белетут Тарутлар Заболотская Маргарита Ильиничнова, Эльгейтары врачебная амбулатория физиотерапия кабинетная сестры. Благодарность главы Сунтарского улуса вручается Сафиновой Марии Виссарионовне, младшей медицинской сестре. Благодарность главы Сунтарского улуса вручается Поповой Марии Алексеевне, младшей медицинской сестре.
Мақтал салды ғаталәммет күнді жамутын ұры істін кәйлі қағадалі кәлілер Айсена Михаил Федоровтар. Михаил Федоровтар. Үрді көйліге күттіғар, сұнтарлығыны главный брасы бәйінен толыратчу, Саха Республикатен Доровай Хрысталын тойгуна Константин Владимирович Павлов. Васыллар Дмитрий Дмитриевич, Анатолий Васильевич, онна бүгін Аркадий Геннадьевич, онна бүгінгі өрілі үміт бары мұстанылырыр манна Доровия Хрысталын бетерәнлері, онна әлгәйі врачебный амбулаториятын бары маған қалаттақ айналары. Әйгіне бұл бүгінгі өрілі күннен
Севенсевенс Яковлев Акылюгер Элгей врачебная амбулаториятын қастағынығыл күйтүйлер, қастағыны әлбәқтен әлбәқ үлі бар бұд. Күн бүгін ерділі тұрысы бұд, бұл сана тас жебіт кейт бітінен ететік істейдік әғірділі әтағын болықты. Кыржыктағыны бұл балыға кейрелгер, бұл улақан балыға, бұл опорный пул. Кini bu elgayre nehregen körün isten durubiyatın karstır bolbata kini bu çugassıtar erkin nehlekteri barıtın körüyor isteyen büyük ereller turabın ondan manna elbaq bu medisinske ögeler amahulluklara ol kurduk biyaka manna ehyaka ürdüger uzi braha var bolu stomatологической bu sana apparat kelle ontahnan laboratornay оборудованияларынан эмие качылынна иннеген онтон мен bu олстер долгуян турабын она бейм bu barga maqtaltыларбын этияппин багарабын Светлана Пантельмоновнаға кини кien командатыгар bu töhөлөк элбэх үлеттен она töhөлөк элбэх жаныртан маннык улакан сүнкен таз жекилите ден сүрдәк жылы болар. Онын өсі түгіл барға мақтал болуқтың. Сөп оннатын мақтаны мәті мен бұл әлгейін әлегін бары олықтақтырғар, қас білді терліктеден қалаятчыларғар, маннык бұл биги бүгін арылы бұтығар, күйіс көмі бол бұттарғар. Бұл қас білді Elgeyin ehliyegin jono hergete beytin kıladın killerde diyene tehtun bağırabın. Onun üstü tügül bey bitiger ehliyakağa üstüne turan ıtıstığın berekten kayar. Söp onnoton bin maqtanım ete bilgi ildar kamutıgar. Bu manlık nasyonalny proyektlarga kıttan Dorubiya tuhugar elbeh bu Dorubiya kasta bulgar anallar, ciğerler, emtip ciğerler, kire turtunlar diyen bağısan alaqpın, ona minüsü barga maqtaltılarbın etiyemete, bilgi Dorubiyabıt kasta bulun ministerstvatıgar Лена Николаевна Афанасьеваға, ona Дмитрий Дмитриевич Сергинға, ona бары Министерство қалын командатыгар. Тоғы дейті қабыманлық сүнкен үлі кенелер жанырдақ үлелерден әмет ақсар дені тәтім бағыр. Сөп оннатын мақтаны өте бүгінгі күнге білгі өрілі ұсылас жағы үттен әрі тұрар бұтыгар күйіс көме болын күн бүгінгер дылы. Ондығар чұмпығар тия тұтасылжар білгі ООО строй дизайн Восток дизайн генеральный директоргар Сахаров Иван Бахрамеевшка мақталдың тететін бағарабын. Кенелер бар боланлар бұл бігеқі бұманны современный тұтула амбулаторный жекейді олыққа киренері деммен отын үйеребін. Оннотын бұл келер сылттан сағалан биги bu elgeyin ehliyegileri bolbakka çugasıdar erkin ehliyekleri görün isten sağlıklık den erenleri. Söylonluk den turamın men bu balığa administrasiyadan adıttan maqtal kılı tuttaraqın bağırabın Ivan Akrameyev Sakharovka Bilebin kini bilgin bu dolgiyo jukuskay kurakkaton eme bu jalanana altolhin manna biyakaton gün bugün olup sasırdattan ki henge kadılı barların bu tutu kamıtın keten körühüccar prarabka Andrey Varlavka.
за заслуги в области здравоохранения, многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и большой вклад в развитие здравоохранения Цунтарского улуса присвоить звание «Почетный ветеран здравоохранения» Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Цунтарская центральная районная больница Илларионовой Александре Авдеевне, ветерану Эльгайской врачебной амбулатории. Эгардегирге тылберилер, улус бағылығына бастықы солбиячетігары Павел Анатольевич Григорьевка. Өйті күннен Ваструлан Анатолий Васильевич, Дмитрий Дмитриевич, әгейін нәхілеген олықтақтыра, өтік маны жеттар. Бүгін мұтарлы тұлуғығар, әгейін нәхілегер, білелек күн, үйлөйт, врачебнен болтуре өтіліға кетті, кетенелек. Бұл врачебнен болтуре қайта тұтылды варғыны қадық историяна қайым, әтем, әптәдепін нады дегендің. Айкеден жүгітбекке ғылар, әгейін нәхілеген олықтақтыра, өтік жағыстыра, ғылсастақтыра, күн клубка мероприятие болбутыр. Балайғаны бары тұрырсалар еді, қағын бейі нәхілек бетер балайға тұтылар еден. Оғына хөпті ауылы баран ұрып жағыстар бұд аттан обращение. Маргарита Федоровна председатель это жағыстар бұдығар. Онтон Павлов Григорий Иннокентьевич өтікір жағаспыд. Бұйыл 95 ағын тоғыда, 90 бастығы күні, әйіл 96 олықтақ. Кені қатан бейін кәлбәті әңір бұппыд, қорыққа бар. Кені Путиннан хурбуда Владимир Владимировичка, верховный главнокомандующий Бутыгар, президент Бутыгар, он обращение граждан Владимир Бутыгар, Өлі барбыта, оны ұлыспы тағабағалға көхін ол хұрықта кенелерден бара тұрырсан, әлбәқ ұлықын балынан тұрыптар арымын бұд, 15 көркі меселері, онтық от хатчы бюджетке тебе болған хадан қалды ода, проектный сметный документацияны 255 миллион бол бұда, ол сөйлебеге жылаңығынан, Ореген бюджетке төхі қатшыларынан, федеральный бюджетінен 169 миллион 200 федеральный бюджет көрілуіді, онына 11 республиканский бюджеті бектағаты условияннан, ореген 160 миллионға 3 в одном контракты тағарыңден госзакупка таққыбыда, 26 ноябрьға, 2-ші бекке жылға, оны 3 в одном ден проектирование, экспертиза, оны строительство ден, 160, оны ровный 2 жылынра түгер 26 декабрьға, Бекке жылға госконтракт баттымыда, о Северо-Восток стройдизайне телді бұда, госконтракт екі телді тұттыдыттан, кенел 26 декабрьтың үлетін қағалан проекттің олар бұда, изысканиятның бартын қағарды бұда, сұрықтар аспыт тәреді. Оны үйлі баран, бары білдерге күрдік, бұлырын атыржақ айгар ұғатты күнері Айсен Сергеевич бәріне керен бастығы хавайын түйербеді, көміс сұвайыны. Онтон 160 миллионден тибет болбутугар республиканский бюджеттен 31 бебиттебиттер сымырга олхем билеген бейе тутулуу балыгабыт стоимыга 241 миллион. Ол иттен 169 миллион федеральный бюджет, онна республиканский бюджет. Олата 2 гумут үе федеральный хачынна тутулуу, 3 гумут бир республиканский. Бұл манна Эппе хуля барда, олар бұлырын сылайты түйен бәрімнемек болағына. Объект тұғына көпсәйдәқті опсай алтони сылайлақ. Помещениеті хетті үйсі балта, общая квадратурада хетті үйсі балта квадратный метрі. Онтан полезная тұттулара 611. Ол білгенді хаме олығы квадратурада. Эппеттені күрдік хүдда современный болла. Олар бейге отопление, электроотопление, тұспа бәті котеллах, это холовор Андрей Леонидович дернен
хахайригер улаханы практикаламадах, олеген бейге бу элгеевит нехелегер иди охо коробалана бар индуктивно кондуктивный ден отопление туга бар хахайригер практикалнын холовор бу хетине ига отопление тигар 200 миллион тыгынча лапеттен холовор ЖХ система дер килбите битолар отопление тигар аяга сумма болу хебете но ese объект бит хайын отопление тигар кыры болу олеген бу мана оборудованиянын бардын турурга бәвидер гәвин нехлеген ултырып биләтләр ол аты хитта монтаж секретарьләре онна бу гәвит ултырып барды бәдер хатыр булганнар бәдер монтажладылар ниттеген онна бу үйле барырлар эббах белән көмелеспиттер Александр Николаевич көмелеспитте берәдер отакини консультация үтүер монда кемгә багылта булган материал хайда халарга ханна тох чугаспарын скальный груд миннете капитал тесигер кебә сәдә кәббах она быйыл күһен килгәне görüş Иванов көмелеспитте кине холовор соглашение батар Пускаря дирга оны гәдән истәхәл бактыр оны һаман мактана мәдә элгән һәрген олтактыргыр Тора турбакка бу субботнигынан телте халаячыларга бу битәк кемгә отайба күлә барда оны кинләр күнә кәрәннәр көмеләннәр бу объектты тыл битәтле киддәдән баргыр улаханны мактана мәдә Онна бу объект ирергә хәтта хәлбәргә ултыруләтләр бир кемгә хөрбәттән тақы ул онна ЖХ белән барда врачебный булдырга битилләр дә булды сварщиктар ең бары, ағыз сварщик еңлегі жерді. Оны тоқ, барғыдыр, ұлған мақтау тедемеді. Бар бәвдер көмір сөппетер, объектпет тияғар келбетігер. Барғыдыр мақтау, оны бұл үліләуі толықтар бұдыр, нағарағылары тұттардық бұд. Элгейін хилегейін бочотта хлоқтоғы беле тұттарылар. Варламов Андрей Леонидовичка. Элгейн Милегин, Бочотта Холоктова. Элгейн хилегин Бочотта Холоктова теңериллер. Попов Семен Валерьевичка. Валерьевич балыга тутулларгар элбак кеменен орбута подрядчик бит холовор хатчыда койдан кадерин кеди бардын кетен үлетин бардын эддегиден дөркөдөспүдө али мактанабыт оны хамай эдерле хепидин учоттан маны каяпын нады көбөлө йокудун нада эседа хайда турду Слово предоставляется председателю первичной профсоюзной
организации медицинских работников Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Сунтарская центральная районная больница Тихонову Степану Васильевичу. Күнінен Утыкманы Евгений Еленов доктора, Властовлад Дмитриевич, Анатолий Васильевич, Аркадий Геннадьевич, Константин Владимирович, Светлана Пантелеймоновна. Он Евгений облаченная амбулатория коллективен, ветеранерин. Унтарта ким балыга профкомын атыттан, активын атыттан, он туз бәм апыттан, бу Евгений Легер хана врачебна балыга арлыбытынан итедекстенник ягадилипин көмілі. Дебу гүлжік үйәтілдебетін күрдік бұл хүлді алуқан өлі аспыта барбыта рақта бұл бүгінгі келен ровна дебу исторический момент улуқан ұлталағының ағамын. Манытын тұрантын бұл хаңа жеға коллектив үссадағаны үрдік етейлерге давая тұрыр көтігер онна бұл маннағы өрісінің өтіне куыста жоның әргетін дұрубетін қарысты етігер өрі тұрғылы әргетігер бағарам. Онна бұл профсоюз атыттан әмә біліктер бетін тұттардың көмілі. За плодотворную, добросовестную работу в развитии здравоохранения и профсоюзного движения в Сунтарском Улусе и в связи с вводом нового здания Эльгайской врачебной амбулатории наградить почетной грамотой первичной профсоюзной организации медицинских работников Федорову Нюргуяну Леонидовну, медицинскую сестру палатную Эльгайской врачебной амбулатории. Благодарственным письмом первичной профсоюзной организации медицинских работников награждается Сергеева Земфира Егоровна, уборщик служебных помещений Эльгайской врачебной амбулатории. Эвателивге тыл берилер, Эльгайны хилегин ағабағылығар Аркадий Геннадьевич Самойловка. Өте күннен болуым, бүгінгі өрілі ақылымнен Дмитрий Дмитриевич, Анатолий Васильевич, Павел Анатольевич, он рақта жуастан кәлбетлер жеттар, он Эльгайны хилегин ұлықтақтыра. Да, басыдан тұра мен бұл мақталтылар бұнеде мақтаны әмәті бұл аңа тағас болы ғылымыт бұтығар, Ильдар Хамытығар Аксен Сергеевичка, Улусудаға бағылығар Анатолий Васильевичка, Нәхілекі бағылықтырығар Павел Анатольевичка, Гаврил Леонидовичка, Северо-Восток дизайн, Строй дизайн, генеральный директорығар Иван Вахрамевичка, манна тұтуыну көрі кәтейі жылыт, просто тұтылын әттіға прораб, Андрей Леонидовичка, главный врач Патагар, Эльгайны Хелин, главный врач Светлана Пантелеймоновнаға, он үбет түтігер, документация түтігер, тұтуы түтігер, хүрбік күтін көппік күтінейін, онна нәхелектер бет телеттерін халаятчыларығар, нәхелектер бет телеттерін халаятчыларығар, коллективтарығар, онна олықтақтар, ұбәйбет олықтар бұд бұтыттылар. Ол туара тұрбаққа бара бейт күйіс көмі болан үлелен, субботниктарынан, үленнен ол түміктен бұл хаңа балы арылы бұтығар барға мақталттылар бұн әтебін.
Онна бу маған қалаттаған елер бұтын чугас хыдар нехелектер бүтін, елгейм нехелеген олықтақ тұрын, әғар ділеметі бу хаңа балығылам бұттынан, тас жиелемітіне. Отын бағарабын барығытығар, отын хаңа балығылдар келен көттірін, барығытығар кытанақ тұру бияны, хайдыны, үйнүйні, Уанна кәлен ехер хаңа жылынан ититік істемнік әғарда. Иннеден тұран мақтал ғұрыптар бұтын тұстара бұтын көңіллән. Эльгейн Хилегин Джалтатын грамотатынан наградованар. Семенова Октябрина Никандровна, врачебная амбулатория биолога, Сахар Республикатын Доровая Хостабалын Туйгуна. Нехлен грамотасы онна бу тох ханга проектын ханга тарас балығы бұтылар ұрғыйтақ бу чакка біләкіз благодарность студия. Евгений Легина Джалтатын грамотатынан наградалынар. Андреева Надежда Ивановна, врачебная амбулатория, медсестра, массажист. Евгений Легин Джалтатын грамотатынан наградалынар. Наговицина Зоя Алексеевна, Өрсылыстата Элгей Балагатыгар, регистраторынан үлеләбит, ветеран үлеләбит. Евгений Хилегин Джалтатын әғарда сұруға тұттырылар. Пахомова Галина Николаевнаға, Өрсулыстата балығаға лабаранынан үләбейт ветеран. Евгений Хилегин Джалтатын әғарда сұруға тұттырылар. Трофимова Евдокия Михайловнаға, Өрсулыстата балығаға санитар каннан үлеләбейт ветеран. Михаил Джалтатын әғарда сұруға тұттырылар. Наговицина Розалия Алексеевнаға, Өрсулыстата балыға санитар каннан үлеләбейт ветеран ветке. Нехелер Джалтатын әғарда сұруға тұттырылар. Пахомов Александр Ивановичка, Өрсулыстата балығаға завқоғынан үлеләбейт ветеран ветке. Нехелер
Нехилек жалтатын эғадды сұруға тұттарылар Прокопьева Лариса Макаровнаға, врачебная амбулатория медсестратыға. Нехилек жалтатын эғадды сұруға тұттарылар Мартынова Степанида Степановнаға, ветеран үліхетке. Ити күрдік әлгәйін хилеген жалтатын әғарды сұрға тұттарылар Егорова Розалия Алексеевнаға, өр соғыстата балығаға үліне бетереңе. Әғарды сұрық тұттарылар Захарова Валентина Леонидовнаға, врачебная амбулатория прачкатыгар. Әғадда сұруқ тұттарылар Гуляева Августина Георгиевнаға, Қоротауғы фельдшерский пункт уборщицатыға. Элгейне хилеген жалтатын әғарды сұруға тұттарылар Яковлева Христина Андреевнаға, Элгейлер кен тұттары білнелях білсербейд. Семен Семенович Жаковлав жекергенен састав представителіге. Ола Валерий Семенович Огдаватугар. Бұл саңа тас балыға бұтты тұтуғар үтіе соғыстақты күліне әбіт жонна бұтуғар. Элгейні хилеген жалтатына мақтал сұрықтарыны тұттаравыд. Григорьев Анатолий Васильевичка, Сунтар бұқлығын аға бағылыдар. Соғып тұттарылары Яковлев Гаврил Леонидовичка, Элгейні хилеген бағалығынан олырын өрсыларға бұтутуны тұрырсы бұд, проектны изыскательный үлелерін документын ұғыттар бұд, бағалық бұдыға. Мақтал соғып тұттарылары Григорьев Павел Анатольевичка, Нехилекке бағалықты сылжан бұтутуны илян сағалан ұттар бұд, бағалық бұдығар. Мақтал соғып тұттарылар Александр Анатольевич Ивановка.
мақтал сурук туттарылар Григорий Паленович Никифоровка, Леонид Кимович Ивановка, Владислав Владимирович Ивановка, Георгий Гаврилевич Кривошапкина, Алексей Гаврилевич Кривошапкина, Николай Александрович Готовцевка, Александр Гаврилевич Михалевка, Николай Александрович Готовцев, мақтал сурук туттарылар Григорий Семеновичка, Александр Владиславовичка, Владимир Валерьевичка, Исидор Исидоровичка, Андрей Семеновичка, Василий Александровичка, Василий Александрович Меняковка, Ким Артем Ивановичка, Никаноров Алквиат Николаевичка, Васильев Владимир Олеговичка, Платонов Касьян Витальевичка, Савинов Анатолий Борисовичка, Михайлов Андрей Алексеевичка. Ағатын үміттерге ағарды, білген тұл берілер, елгей бағылатын тұту ғарамел бөхірінегі бұд, 2-12 ғылтан 2-12 хүлбекке ғылғадылы мәйлік бітер бағылықтағы Яковлев Гаврилий Леонидовичка. Үтө күнден күнді бүгінгі әлдейбетін әрген мұқтақтыра, ұлжеттар, бүгінгі тәрәйін күттілақтыра. Өр ғылар күті кетеспет, оның ғыларға тұрысы ұлыт, жебет бүгін үліға керер күннен барғытын, етейдің стіңнек ғаддылығы. Оның әтеметі бұл үліға керергер өр ғыларға Светлана Пантелеймоновна әлбәқті бұл вопроска министерстволар күттіліген, правительствоны күттіліген. Ол күрдік беге депутаттар бұд Сеу Максимович Березин, Курул Күйіскөме болған өйен. Бұл вопроска беқті білеспеті. Онна Александр Сергеевич Уарах, Лус Кудуари депутат бұд Тускулана Васильевна Каблиянова, күрдік болған тұрыстан. Бұл модернизация программа тахалнаргар хүлбе бир жыллака проект оңолдан кирбите. Онон то бүгүн биги үйребит бу олукка кирен үлелен бигинелек бит онда аттыгар хатар нелектер доробилра өсүшөйдүк тупсо онда бу хылажыга туртика комфортнайдык
эмтинен тасыз карыген бейеріне бит. Онна мақталтыл этих мемарабын бұл өрхулларга турусу вопрос выдугарылис бит Анатолий Николаевич Назаров. Бүгүнкү кахмойга инке бедек булак. Кинин гыттыкса үлелеген, он гытта Иван Валерьевич Скрябин. Бұл Министерство здравоохранения тутагы үлегете, кинин гытта медиа үтсөллен, бұл федеральный проект катирен үбіленне. Олын негер хантайынтаққа инвест программаға республика ағыстылы кире хеджуда. Табары бір өндүйбіт, олғынаманын финансирования үгімінен тақасыда тақсан қалбыта. Оны бігі жол бұтығар, бұл хүрбе бір жылға модернизация федеральный программы үлі бетігер өті. Федеральный проекттарды кирен, нас проекттарынан тұтылығына. Onun ösü tügül barıgıtın büyüğü yürürlük günden etidik signik adilibi. Dorobay jollah bolun. Мақтал болыпсың. Чақчыда үлі түбігі көстен түбік тіллері өрі, сөптөк қылттан өстен сәргек сияғын өрі. Күнді доғыттыр, білеген бары болғым табытын экранға. Саңа жаға кирбет Семен Семенович Яковлев атынан Элгяи врачебный амбулаториядан коллективетін видео әғаддеті. Видео мақтала. Elgeyge görülük jörü gününde. Öksünlaka ırasana mostubut sana dağ balıyla tutullar ülağa kirdi. Bu tutulu bastıkı söylüyor darubeye kastırılım tutsalı programından nehilik bit, ulusput, respublikamın salayatçılara, tutu, darubeye kastırılım ministerstvalara, birge üleler, treserin sayınlarıyla, jolu olsutuga oğulbut, keskinden takdilerin mühimden sığınalıydı. İldar Hamit Aysen Sergeyevich Vietnam gelen 2023 yıllarda Kömüs Sıvayı'nın tüheren barıyağıttan ütümen elbaq ülelenine. Nehinek bir canının ona Semyon Semyonovich Yakovlev adının врачебный амбулатория коллективын аттан İldar Hamit Aysen Sergeyevich'ka Здоровье национальный проект Көвөләй президенттер Владимир Владимирович Путинга бахытчыкыттыны ылбыт тутайчыларбытыгар, нехилек бит олуқтақтарыгар, бара салаятчыларбытыгар, бараға мақтал! Низкий вам поклон! Мы работаем за здоровое будущее. Внедряем в жизнь проект здоровья. Өсігі бөлі ғадделерге атылы беребет, әлгән әлеген ағап бағылығар Аркадий Геннадьевич Самойловка. Мақтал ғұрық тұттарылар Әмен Андреевич Тимофеевка. Бұл олаттар бұтер барытығар мақтал ғұрық бар. Үлеләбет олаттарға олейін бұл әлбақпа болан ғұрықтар кәлбәдәқтер олейді бұйығыр кейрен алын ұғады бұткен әдебеттер. Бұл барын аттамыққа таққа батақ. Bu balıhabıt uota barın bolur tuhugar, hılas bolurun tuhugar, ista sületigar ülelen Anatoly Borisovich Sabinovka, Andrei Alexeyevich Mikhailovka, Vladimir Olegovich Vasilyevka, Onna Kasyan Vitalyevich
Платоновка. Bu komandanın gelen vilayet olanlar bu gelaheti. Тыл береннер Васильева Александра Алексеевнаға, Сонтарлығын Хүлбағыз Кемердәк аптека директорыға. Үтөкеһиннен бир дойдулактырым ыңырылак ылжыттар. Бу үтө күн үмүтнен врачебный амбулатория ахлыбытнан итистин агардырын теддерин. Обастыклар гайбалыгын бар үлехеттере күндүрүн калаттак анялар. Саңа амбулатория жетин ахлыбыт өрүлак түгененен итити кистинник агардылыбыт. Үелер бу туту эмеге билбетин түннүгүн курдаран күн отасындарды. Күштәр қоппатын сирсиге инметин. Саңа раздияға тегер саңалы үлені сағала. Сонын сүрәнлер киддинлер, саңа сетихилер күттінлер. Сәрәтер білгелер немағыт білі қыстасайынның, көрәлістерімдер өңіғыт тұғыстын, үләғыт түміге үтөрбік кейуеріте олыққа түннібіт жан мақтала. Сыралақ біліға тегер сене көсебенлер үддіктен үддік сетихилерге қанаттатынлар. Тұл солық құтығар үйері көтуер әр қыстастын, дорогай болым, жаллақ болым. Аптека директор Александра Алексеевна Хүлбағыз Кемердәк антека коллектива. Оны бұсыдөнінен сағынан Светлана Пантелеймоновна врачебной амбулатории СССР-ын тұлғы бейін біріншіні біліқтері. Бүгінгі өрігойдақ күннен бәйлерін әғірделерін терделер Семен Семенович Яковлев атынан Элгайдағы амбулатория коллектива. Семен Семенович Яковлев атынан Элгай врачебный амбулаториятын Себедисейін Светлана Пантелеймоновна Канагулованы Салайыр үләйін Сүйітбе сылаты ұлбұтынан Элгайлер өз сылар ұсталарығар Ғырасана үміт атуған бұстыват Баға сана ұстыбыт. Саңатас балыға бұт, ағылдар үрілі қарғайдақ күннен етейді істейнек әғардалі бет. Онда коллектив құтатықтан үйерін көтен тұран Светлана Пантелеймоновнаға бәйбет. Оны Руслан Тайбуховичын метақ сағында. Руслан Тайбухович. Светлана Пантелеймоновнаға бұл аймақтарын артырықтан тебекке дербетін тұттырға. Светлана Пантелеймоновна бұтын ағадылан тұрамыд. Круиз на Ленские столбы на 2 места. Руслан Тайбухович, анахайып дипкені бәйін барағын. Бүгінгі үрдік өріннен Чывыстағы нәхелеттер бүт аға бағалықтара әғаддалі кәлілер, онан бұғы бары аға бағалықтары, нәхелек бағалықтарын дет сығынаға ұңырабыд. Үтөжі рокеннен болуқтың Өтөгманы Элгайын әлеген олықтықтыра, үрің қалаттақ анылары, ветеранлар. Түбі егіне өркетеспет балығығып Семен Семенович Яковлев атынан врачебный амбулатория тас деті
килбитлен ититик истиндик хором нәһилеген жонун серкетен атыттан онна туз беймапыттан әгәделебин көңүллән. То биги нәһилек фершера браа оглор бу путратта оно то биги жомутун хергебетин элгей бу Русиянан амбулаторията көрөнистен олорор онон кинлерге биги хорожонун хергетен атыттан эме улахан мактабын тердебин Светлана Пантелеймоновнан олох ыкса өшөйдүгүлел хабит оннаты бу төһөдаганы бу биги расаттар бут нәһилек бу жонун хергетин ары өшөйдүк көрөлдөр истеллер ханнык баары вызовка ара түргенник тоқтан көрөністен бегіне көрөн қараны олар. Онотан эги өрүтүн үлестен туран Светлана Пантелеймоновна эгердес инстинктуларда эгердес рук туттарабын оны хебей белектен туттарабын көңүлләр. Бар битен келенер саңазылынан онна сакалманы раз кытанак здоровьяны багарабын. Эйе келден терибит бүттүн беги отур бүт эдеңер килден дөдүлөр келден. Başlamına ilgili nehirgen oktokturun, bıraktık gösterken bir de ciddileri. Ehine barakatın büyümü, ilgili nehirgen rakımda burçevne pun yürüyle akınından kudan nehirgen oktokturun onunla tuz beyme apıttan ititik istediğini gardeli bir kömürler. Bu büyümü ata bu kas nehirgen bağarak bağata ıralanlar ıratı diyeni un balı hecenattan balı bitigar nadalak incedenton ilgili balı hetemiye Örsullarga, ilgiden eylege, tügüstün eyleklerime körüşten tihiceden bağara kalabın, sinirli turamın Sırslana Panteleymonovna nehirlega atıttan dısuruk putun onunla ve bir sebebi lakıdan tutturabıtır onunla. Өссі түгіл өрігөйдіғ жөрі күннен Асияна Михаил Федоровтар ұраларынан әғаддал ететін көңілден. Jeresi түгіl ümit bugündük kere günnen çolan elgeytəğən baldornay balığa kollektivin bugünkü tüyler ötüyemani güngünden əhdilən turamıd. Sana sılga, sana ciğe, sanalı tırnanan ütüye üləği tütümüktere sölögül dənsinlerden turamıd. Jallah sırgılaq künge, jallah olaq tuğar denirəndən bələktir bitin köngüller. Бары жаллах болықтай. Ümmideriyetten silahının sıcaydın İye sırdık miçere Oloq budun gergettin Jolluk oloq tuğgar Bari bilge culuğuk Keler keskilatıgar Saygı bitini sağlaysın Çocariya doraydın, çocariya ıllattın Jolluk tuğgar, bari bilge culuğuk Keler keskilatıgar, saygı bitini sağlaysın algıha kınatatın ırata İye ağa taptala arçılatın kurutun Jolluk tuğgar bari bilge culuğuk Gelir keskilatıgar sargı bittin sağlaysın Eyedim derciye gerigen
Сыла сетет билгар Оғылын жаты жоңнор бұд Игеллен улаттыңдар жоңнор Олықтуғар Бари бирген жуғыр Кергес илатығар Сайгы білдір сарайсың Жолғыр Бари бирген жуғыр Кергес илатығар Сайгы білдір сарайсың Сайгы білдір сарайсың Күнді дағыттар, 2-нче Хүрбөйүс Султан, Россия президенті Владимир Путин көңіләбіт, Доробия қарыстабыла национальный программа итнен, Доробия қарыстабылын бастығы сүйоғын саңарды тұскулынан тұтылы бот, Семен Семенович Яковлев атынан Элгейге врачебный саңа амбулатория ағылы бот, өріләқ жаға манан төмөктенер. Барагытыгар айымнылақ, сетейлақ, олағу, жолу соргуну бағаран туран бары көргөмнен қарскаға түйіге ыңырабыт. Бары опсай қарскаға түйіге сенаға тақсабыт.